afa yenko amanyosem mu ekakra ne ekogire mu Abura-Asebu-Kwamankese na akatamaso amanyoko NDC delegate wo hono no ebi mo bontre ne kire se bosumye die ne de etoso dumiensa na delegate ba ko hia na wo mo a osusu se wo gina semra se bedwa na se wodi amanyoko no animu eyeye no wato won so aba na wo se mpanimfo bi e won potem hono no delegates ni bi dia free register nim ana omo ade omo pede afoforo dia hyehyem mpanimfo ahwe anya mfiri mu a oba kwaje so no abeto sa abato no so NDC amanyoko asi ahenifo bi a wonom ewo Abura-Asebu-Kwamankese ya wonom dodo ne eye eduosom mienu a ede sobo abo mpanyinfo a wonom eda amanyoko nano ewo abato mpesua no so honom se certified delegates register wo hwe animu kwan se kotonim abosom de etoso dumiensa wode beye wonom primaries no wonom ayensesanye bi ewo mu a wayi enipa ne bidin afiri mu ede afoforo ahyemu abra wonom ensem trofo nhyiamu no ene wode to National Election Directorate no animu se sansem no won hwe ne wo mesiesi ema wonom wa for kwan bido wa sasa register no yeti o de foforo da aba yempem okodo ha mu no kra into your ho 1 week one make sure there new register ya the bottle aba or 13th May here affected in a head na den abem Stephen Beidu Roman Catholic branch secretary ono so den sembi eto asansemi so Zayedo to about November no yimpa nkoko audition bien metre 72 and away one is in April listening metre there demo copy so why nkofo wetizen another original wo NDC anani wo Abura-Asebu-Kwamankese yesrempe info what one and besi form na list another delegate list ye UC ya to constituency aban yabokodo na ye UC dem list na Azeknyame ye ede adesrede etumpanyinfo a wonom eda amanyoko nano animu sei wonom wankasa emeye nhwehwemu ewo honom sebe obehu sa asem a wode tudwa no etoro bi anim press conference ayeye oyeda ye wonjinado ana ye no yeda ye botirim akasa enti se yehwe delegate list na ye to aba ye di constituency executives a oncheri bia onzi bosumesi empon ana sesi ala delegate list awabana ndaba bebrebo ebrahum enti asewo sembia wodiri wo dam delegate list na wada bari mu de se woyi obiri diri fuma ene weja impara woyi wefim weja awo we unique NDC number no wom